Didiza hi yena xipikara xa palamende ya vukombo ya Afrika-Dzonga. Dokodela Phophi Ramathuba hlawuriwa tanihi premier wo sungula wa xisati eLimpopo. Kasi eka mitlangu hi languta phikizano wa Euro 2024 lowu sungulaka madyambu lama. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimbo Khosa riperile. Xirhonkulu xa ANC Thoko Didiza u hlawuriwe ku va xipikara xintshwa xa huvo yo endla milawu epalamende. Didiza phikizana na Veronica Mente wa EFF u hlule hi 284 wa tivoti, kasi hi ta tlhela hi vuya eka hungu rero ku nga ri khale. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u ri xiboho xo vumba mfumo wa nhlengelo na ANC xi endleriwe vumundzuku bya tiko lebyinene. Steenhuisen a vulavula na nhlengeletano ya vateki va mahungu epalamende eCape Town. Following the signing of this document by the leaders of the respective parties involved, including the DA, the IFP and the ANC, the DA will now enter national government as well as provincial government in the provinces of Gauteng and KwaZulu-Natal. The statement that emerges from the past 2 weeks of intense but very mature negotiations charts a new course for our nation. At the heart of this Government of National Unity statement is a shared respect and defense of our Constitution and the rule of law, including the Bill of Rights in its entirety. It is a document that is realistic about the need for mechanisms to deal with the disagreements that will inevitably arise in a multi-party government, adopting the threshold of sufficient consensus that served our country well during the CODESA negotiations. The basic minimum program contained in the statement also commits the Government of National Unity to a path of fundamental reform that reflects many of the key pledges contained in the election manifesto of the DA and other parties, including rapid economic growth and job creation, tackling poverty and the high cost of living, building a merit-based, non-partisan and professional public service that puts the people first. Kasi nkarhi wa ku wisela ku vota, varhangeri va mavandla tipolitiki va nyike mavonelo ya bona mayelana na ku vumbiwa ka mfumo wa nhlengelo. We collectively are now talking to all the forces to say that let's constitute a progressive government in South Africa instead of collaboration with political parties that, as the Al-Jamaa president is saying, are rooted in colonialism and apartheid and are about protection of white minority interests and privileges. So we have, of course, written collectively to the African National Congress to say we are going to negotiate as a collective, not as individual parties. No political party has got a majority. It is important that the Speaker of Parliament does not come from the parties that have formed the executive. So that is the second thing, which means we will not support an ANC Speaker in this city. Well, I think there's no government of national unity. It's a grand coalition of the ANC and the DA, and we see no reason why we should obviously participate in something that we don't understand. We're not in a lucky pocket kind of an environment. That's something that young children play. So for us to be expected to vote for something that we don't know, we don't really operate like that. I'm going to support the government of national unity. It is the program of the government of national unity that we'll celebrate today. We are going to vote for everyone that the government of national unity is putting forward unapologetically. The ideals we stand for, which are build one South Africa, to put South Africans together, that's going to be an important thing to fight for in this 7th administration. But it only doesn't just mean a reconciled South Africa. It also means we need to have a conversation in the 7th administration about how do we bring the poor
and the wealthy into one table so that we can talk about how we build shared prosperity for all the people. Xandla xa matsalani wa ANC Nomvula Mokonyane u ri vandla ri karhi ku ya emahlweni no tihlanganisa na man'wana mabandla ya tipolitiki u ri leswi ku vumba mfumo wa nhlengelo lowu nga ta katsa mabandla yo hambanahambana leswi ta endzhaku loko mabandla man'wana ya ha tsotsomba ku va xiphemu xa mfumo wa nhlengelo wona ya katsa EFF, UDM na man'wana. We've spoken to everybody. We've spoken to the MK Party. We've spoken to the Freedom Front Plus. And as we speak now, up until we are done, everybody was still open to have anybody and everybody coming back to us. Even those that have met in the morning and raised issues, we are busy with them. And as you have seen, I'm coming from that side. The SG is on the other side. The TG is busy. We're engaging everybody. The ANC will never tire talking to everyone. Dokodela Phophi Ramathuba u hlawuriwe tanihi holobyenkulu wo sungula wa xisati exifundzeninkulu xa Limpopo. Ramathuba u voteriwe eka ntshamo wo sungula wa palamende yintshwa ya Limpopo endzhaku ka nhlawulo wa n'hweti leyi nga hundza. Mutirhikulori Pimani Baloyi a ri eka ntshamo wa palamende ya Limpopo hi Libuwakgomo naswona hina yena emoyeni ku hi hlamusela hi laha ntshamo wu nga famba hi kona. Pimani riperile. Riperile Matimu. Aye Pimani a hi kombela ku twa leswaku ntshamo wu fambe njhani eLimpopo. Namuntlha ntshamo hikanene Matimu wu fambe kahle hi vone swirho swa vandla ra ANC na swirho swa mavandla yan'wana ya ntlhanu lava nga represented ka parliament ya xifundzankulu lexa laha Limpopo va ta namuntlha va fika va hlambanyisiwa ku va swirho swa parliament liya kambe xirho xin'we xa vandla ra MK a xi nga ri kona la ka ntirho lowu endzhaku loko ku hete ku tekiwa xihlambanyiso ku vuyese ku sungula ku hlawuriwa xipikara la hi nga vona xirho xa vandla ra ANC Makoma Magurupetxe a hlawuriwa tanihi xipikara xa parliamente liya kasi xandla xakwe ku tlhe ku va xirho xin'wana xa vandla ra ANC Tebogo Mamorovela na yena a hlawuriwa endzhaku ka sweswo ku ve ku hlawuriwa eka xivandla lexi a ka vulavuli hi xona Matimu xa vuholobyenkulu wa xifundzankulu lexi laha hi nga vona dokodela Phophi Ramathuba hikanene va hlawuriwa holobyenkulu Ramathuba a va tseke ngopfu la ku va amukela xivandla lexi va kombisa leswaku mfumo wa vona wu ta lwisana na vusweti la xifundzeni lexi wu endla leswaku ku tumbuluxiwa mintirho a hi tweneni ku va te yini loko va vulavula na hina na nhlikani. Loko we ya mahlweni u va karhi hi hlamusela leswaku ku ya emahlweni swi ve karhi swi fambisa ku yini. Aye Pimani wa ha ri kona? Aye Matimu. Aye a hi kombela ku twa emahlweni leswaku swi ve karhi swi fambisa ku yini hikuva nkandziyiso a hi na wona ka nkarhi wa sweswi. Matimu ni ku twela kule kambe endzhaku loko hi kote ku vulavula na holobyenkulu Ramathuba hi kote ku vulavula na mavandla yo kaneta ya tipolitiki na wona ya vulavurile ya angula endzhaku loko ka ku heta ku hlawuriwa holobyenkulu vandla ra EFF ri vula leswaku hambileswi ri tsakisaka hikuva nhlawulo wu fambe kahle a va voni nga ku holobyenkulu Ramathuba u tatisa ku hambana ku ya hi vona va ri lo le a tirha kona ka ndzawulo ya rihanyo i suku a siye ku ri na mpfilungani so va voni ku ri munhu loyi a nga tatisa ku hambana kambe vandla ra FF plus na ra DA vona vo lo nkombela leswaku a tiyisisi ku vona leswaku xifundzankulu xa hluvuka ku tumbuluxiwa mintirho vantshwa va tirha na swin'wana na swin'wana so i swin'wana swa leswi hi nga swi twa namuntlha Matimu kambe lexi a xi ri kona lexikulu i ku vandla ra ANC ri kume outright majority laha Limpopo a ku na mphikizano lowukulu vandla ra EF ri na switulu swa 9 ntsene so swi tikomba ingaku swa ha fana ne le ka administration leyi nga hundza la xifundzeninkulu xa Limpopo Matimu. Kasi hi khense swinene swaka mutirhikulori Pimani Baloyi kusuka eLimpopo kasi hi hundzeni hi le mavhengeleni ta va karhi hi vuya karhi ya emahlweni. Xirhonkulu xa ANC Thoko Didiza u hlawuriwe ku va xipikara xintshwa xa huvo yo endla milawu epalamende.
Didiza aphikizana na Veronica Mente wa EFF u hlule 284 wa tivoti. Ntirho wu sungule hi ku hlambanyisiwa ka swirho swa Palamente kusuka eka mavandla yo hambanahambana. Ku vuye ku fika nkarhi wa leswaku ku hlawuliwa xipikara xa Palamente. Vandla ra ANC va bumabumele vito ra Thoko Didiza. Vito ra Didiza ri seketele hi vandla ra DA, kambe Vuyo Zungula wa vandla ra ATM u vuye a bumabumela vito ra xirho xa vandla ra EFF Veronica Mente leswaku a phikizana na Didiza. Vito ri seketele hi General Bantu Holomisa wa vandla ra UDM. Endzhaku gimeta ntirho wa ku vota, vandla ra EFF va vuya va ala leswaku tivoti ti ya hlayiwa exihundleni. You can't have a rule that says that when the counting happens, the presiding officer must be alone without any observation. It doesn't happen anywhere under a democratic process. So this rule is undemocratic. You can't go and count the votes in secret somewhere in a room without us observing. These rules are not the rules of Parliament, number one. And number two, you cannot say because apartheid made a law and I inherited it, even if it is undemocratic, I have nothing to do. That can't be a responsible response. As the head of the judiciary, we are appealing that surely you agree it is undemocratic to say the counting cannot be observed. Emakumu Mavanyisinkulu Zondo u vuya pfumela leswaku mavandla ya rhumela swirho ku ya veka mahlo eka ntirho wa ku hlaya tivoti. I accordingly declare Honorable Didiza duly elected Speaker of the National Assembly. Hi ndlela yaleyo, Thoko Didiza u hlurile eka mphikizano lowu. Didiza u ta va xipikara xo sungula xa Palamende ya vunkombo ya tiko ra Afrika-Dzonga. Xifundzhankulu xa Mpumalanga na xona xikume holobye lontshwa. Vandla ra ANC rona ri nga hlula nhlawulo exifundzeninkulu lexiya. Ri kume 26 wa switulu ePalamende ya xifundzhankulu lexiya. Nhlambulo Mabasa u hi lulamisele xiviko kusuka ePalamende ya Mpumalanga edorobeni ra Mbombela. Mandla Ndlovu i premier lontshwa wa xifundzhankulu xa Mpumalanga. Linda Masina i xipikara kasi loko xandla xa yena ku ri Sam Masango. Ndlovu loyi tlhelo ku nga mutshamaxitulu wa vandla ra ANC laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga u hlamusele leswaku ta tirha hi ku hiteka ku cinca hambi ku ri ku antswisa mphakelo wa vukorhokeri eka vaaki. U tlhela tshembisa leswaku eka khabinete yakwe leyintshwa u ta kotisisa leswaku va tirhela vaaki hi laha ku nga fanela. Loko munhu a nga endli ntirho a ya hala ku complaina hi mhaka ku loko vanhu va nghene tiofisini lava tirhaka kona hi complaina hi ku vanhu va sungula ku endla swilo swa vona va corrupt va endla yini lava vanhu va tirhisa tiofisi ta vona ku va nyika vanhu va service. Loko vanhu vo ka va nga tirhi a hi nge hlweli ku hi va humesa hi ta va humesa. Vandla ra Mkhonto Wesizwe i vandla ro kaneta ra ximfumo exifundzeninkulu xa Mpumalanga. People are talking to us and people are sending a very clear message that we need to review the freedom of South Africa that we are expecting to happen in 1994, and today we don't see our people as free and fair. So today it is indeed history because Mkhonto Wesizwe is sending a clear message that freedom is coming and freedom is going to start with Mkhonto Wesizwe. Mavandla yan'wana lama katsaka EFF, DA na Action SA va vule leswi. As long as still ANC administration were expecting nothing as the EFF and the people of Mpumalanga, because they've came and gone. That's why this is 7th administration. What happened to the previous 6th administration? Nothing. The people of Mpumalanga are still without water. The children are still crossing rivers to school. There are no food bridges. There's a lot of crisis. The health system is collapsing. There are no classrooms for more schools. They came and gone. They promise every time. So as long as still under ANC, come 5 years, it will still be the same. So we're not expecting anything new. A lot of things have actually went worse than before. Nothing is actually getting better. Whether you elect a new premier or you elect a new president, unfortunately things are not getting any better in South Africa. They are getting worse.
Therefore, I'm just here again to come and make sure that the current government still account to the people of Mpumalanga. There are two things, our agriculture and our tourism. So we need to up our socks on that one and to secure our borders, because the crime that we're having, yes, it's created by unemployment, but also the open borders. Premier u languteriwe ku tivisa kabinete yakwe leyintshwa vhiki leri taka hi Ravumbirhi. Nhlamulo Mavaswa Monge, SABC, Mbombela, Mpumalanga. Hi tlhelela Limpopo laha dokodela Phophi Ramathuba a nga hlawuriwa tanihi holobyenkulu wo sungula wa xisati exifundzeninkulu lexiya. Ramathuba u voteriwe eka ntshamo wo sungula epalamende yintshwa ya Limpopo endzhaku ka nhlawulo wa n'hweti leyi nga hundza. Mutirhikulori Pimani Balo u lulamisile xiviko. Nhlangano wa African National Congress ma swi tiva ku loko a hi ya ka ti-elections a hi ri na manifesto wa hina. Manifesto leyi wu kombisile swilo leswa nkoka swinene na loko hi endla ti-door to door ka vaakatiko. Xilo xa nkoka xa ku twisa ku vava swinene i ku a ku tirhiwi, a ku na mitirho. So that's why mi vona ku priority ya hina i ku vanhu va kota ku tirha, and sweswo hi ta swi endla hi ku hi fanele ku tsundzuxa na ti-factory letiya ti ri koho, ti-industrial park letiya ta va nkonko loko mi hleketa ta va Thohoyandou, ta va Seshego na tona. Hi swilo leswi swi nga ta hi pfuna ku ri hi endla mitirho. Xa vumbirhi ku fanele ku ri ku va na loko hi ku let's invest ka vaakatiko. Vaakatiko va hina va rila hi mati, va rila hi mapati na swilo swo tala swinene, mara namuntlha a hi nkarhi wa ku ni mi nyiketa hinkwaswo ka swona. Ku ta va na siku leri hi nyiketa ku state of the province address, mi ta twa ni mi nyiketa ti-priority hi se hi hlawurile na cabinet ya hina, un'wana na un'wana na yena a ta mi kombisa ku first 100 days hi ta va hi endla yini na yini na yini. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 45 cents, pondo 23 rand 36 cents, euro 19 rand 69 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 35 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,330 hi ounce, platinum i $951 hi ounce, nxavo wa oyili yimbisi i $82.70 hi mphongolo. Kasi hi ndlela leyi fika emakumu ka mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri. Man'wani ya ta va kona hi Musumbunuku. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimu Khosa, ri perile.